Joint Action Committee jongki artli kiseng kamai kali ki badon hapok ka East Jaintia Hills District kata ka East Jaintia Hills District Tourist Drivers Association Guwahati bat ka yatli lang Driver and Tourist Taxi Association mentagasngi ka arpawai terik ubnai nailar arjab san kila penlong ya kajingelang ban pensyai pajba halor ka ejahar kabakila deb ban bo ha ka office u Superintendent of Police Karibhoy District kata ha ka khat pratrik ubnai nailar arjab san kane ka ejahar kalong ha ka jingedei bat ka jinglum ne shim pisa jongki katto ka ningut kibriu na ki driver kibadon hapo kani ka association bat ha ka ejahar ka bana kaliang kini ki artli ki seng kila deb banbu laparu ya ka wei ka kerteng jong uwei ubriu ubala tip kerteng kum usparli sinkli ubala shim ya ka pisa na kini ki nongnya kali lingba ka UPI ka bala tep ha ka account ka jong u bat kawai ha ka petrol pump kabatip kum ka MS Nongpo Highway Service Station. Nakaliang uba happy rambai ubadai u President jong ka yatli lang Drivers and Tourist Taxi Association habakren chikilat pathay kubor ulai kublay yakibor pulit bakila shim khia yakaniga kam ban twet yakiba shim kabu ban shim pisa nakikali kijongki ula ongru ba ula persyang ban yakren bat ki katto kani kini kibriu kiba pan pisa hinrei ki klem tre ban yakren bat nakaliang kajongki kila shimbet da kawai karai ban lejbu da ka FIR uba rembai ula ongru ba kini kiba krong na shimpisa kimsalia laki de ki khar bangla ki barjala ne kino hinrei ki shushim ya ka pisa bat kila pelai no ya ki ban lej uba Romeo nong tru ubadai u secretary ka seng kamai kali ka yatli lang Drivers and Tourist Taxi Association u ong ba menta kumba ar benai tam AA kimat yakini ki jing hakilenti bat tang kani ka ba pelaru kalong ba wat hadin bak infiltration check gate kabala deb ban pelai yaki enda kala deb ban check yaki kot kisla ki jong ki brio bat habak infiltration kala pelai yaki ban lej no kini ki brio ki wan ban bot nadin bat ha ka jingdom danru ki driver ki bala penno bat enda kila persyang ban yakren kim tre ban yakren bat enda kila persyang ban yakren bat ki ban lej ha police station ru kim tre henry kila pan bait da ka pisa lani ka fine kabakot shado ka 100,000 shaneng shosho ba Romeo uong ba kini ki brio ki bawan ban pan pisa kim don ya ka ID proof ban pentip yala di ba kilong ki a pertujuh dahun setengah senang de laki mana amu presiden yang East Jaintia Hills District berkemai da simen da selambai da sepurti nya happy irembai pertujunga kalau presiden yang gaya trilang driver assistant berkemai la lum cenong larmbai kuati ta nismi ko da pilang driver IUM ini yo diskusi jika yang iyo salti yo bun yo komplain lagi driver dan imban si ikam gi nong yalam da dalai bu gi FIR siapa police station nongpo police le ejingiro iki to close him action wa yo you can katukan niut kama yo social media te imti ungkono igilu gi sen dalang le ni kino I to yo gi proof biang to uni bru em ga dor wede em GP persen gi driver ki FIR do yo ni bro imti bi hanu kunhul em gima hagan wa seng balang em gi ni hagan wa LJO em gi imti bi tang manda bulsen wa juk sok gi driver la am hok kalami malik lani kalami presiden ni kim ben gi kalam ki ong gi bu phone ki pa ya ngut kom tema maham gi bu phone hapu yo ham sai phone tang kalam ilm yo impan se ham yo kalam dai marsi im atho ila uti ji driver ni ite daw the lai police station pani rabi dai gi sen balang ne dai gi ajuna tang bahaga ga phone rom ki tre bani kren te itu kuno te kawai ni yo ga ujor na driver bon ki driver joni mo ki den artli action ni dan kawai action o ki ang wan hani tip jo presiden ki ang o kang ta jangi yo jek na ga action joni ri ki betul jangan ngiro sahabat halo la ga infiltration da like nangta poja fuat ki cross dikali ki ya back na den kantu prijeng ong aikot islah biang ro ki jembut jong gitu ki ba cross dikali ngim tip mo ki simbalang tang ki jembut ki la siu ke bisa lek ka pemon melele
Degi Bangladesh na, degi India na, degi nang tu ni sono intip tang si bisa kipe bisa je yaki ya ngcek so record islah. Fam cepat ia tu siam yang tu mah. Terang ini kini ci bibit por, aku Muslim ni por manam ni por ci arum tu arpanai am te. Ta nongkong sak soyo vi, ta pun ingat ong yen tu woro ikita nui asusan yang yen tu woro ta ya am ni klamaki. Ye klam te mani klamaki ar suka luti di ye klamaki. Ki yang kita betul. Ta nga pun polis ada ta rak sanat ni usning. Ya rak sanat usning dia kelam ki polis tip tau polis ki cek igi bedam kot bedam biang selain ni dekat ini dekat harmo am tergom ada ki pelak ki haden ki ong polis ong pide biang ki kot selain karak biang ni pidang leh tai teu seden hi sapat hanap ia tv ta em nu payu le o em payu biu sabat o ta em pem kesu ta pani rodok so jaro restoran tu asal cia restoran tu matunum Hagan gasing ni kundu hang ni ha po mukep sarkil jongi kumgi ya telidang association bat ka Isjaintia association na kumbate kumu secretary jongga ya telidang association te hagan ni kapor ni la siam jinge la bon sni menta la jandap arb nai ni kundu cibon jinge lenti te ni pat kum kinong trei ya kam association iba hap-hapo ke sarkil jongi tengi bansi mekanika action namar man la kawe kapor ngi saya kendo be kini jinge kam tam ha kapor menmet ki driver kinya agi kali na lor ba ki tre sitom bapri kam tam kimi ha kapor khatwe baje chibje senya bat ki pasenjaro ki yakitlang tenang tu haba ki driver jongi kiwan na Guwahati shani sajaka jongi don ki balai tourist lane don ki ba one tray mo te ki kali jongi kinjo phet ki kali jongi ki let's stop by direct high infiltration check post te hang tu gi check ki dokumen la biang nang tu pat ki yelai ki driver jongi ki yelai anda la poi helen tipat don pat ki nong ki ba pensange ki kali jongi mo kam tam ka don ka jing mai ngi kum ki driver haka tu ka jaka ba ki pensange ki kali jongi don briu kade ke jaka ke bekenja nang tu ki driver jongi ro shifting te ting driver jongi ki haphet te ki le bodin no ken anda ki la ya bodin te ki driver jongi to ki ye kren bat ki mo ting ki ye call changi kum ki nong pe kam te ki tu ki bru ki babat ye ki tu ki drivers jongi kim tre re ban ye kren te kim tre ban ya half ka ban ban ye kren bat ki kim tre tapi driver jongi pat hadin nangta driver jongi ki yang ya yadli paino sa police station ban ya solve problem ma hang turu kintre te ki ong be ai da ka fine saw san hajar ki yebu prama ki hi kim don kita ki ID proof kim don kita ki AK te kum nong isania haba por men chi beji ar beji kum nong isania ba tu de utau briu ni mitho itau te hadin ka tu to ni la syam ki jing ni file no ek complain ke tengile siya po nong po kumu presiden jongi hapi rembai batu idahun na Isjaintia mo te ni isyong discuss pramangi namar ka kata te sibun kajing ingi ka kamai ka kaji nalor bam biang ka kam kajam kiro ki pendik ingi kumne te ngi claim keno yeno ni claim keno ki NGOs ni claim keno ya ki sing bhalang I appreciate pe ngayo i ka we ka video menin mo te ki keren I appreciate man ladanga om kumta kamu dah pernah kena eki ni kena ya ketua NGO ya ketua ndai kumta ni ngintip bagi tu ki beri ki babat ki syaibat be kitu ki jo ki beri teh ki syaibat be ngintip ha kanu keseng ki don ha kanu keseng balang ki mi tengah I appreciate they defend our peoples, they defend our state. I support that. I give a big thanks to them. But don't ki basim kabupat haka kerting jong ki sengne jong kino ni claim complain yano ni specific ni mention be ya kitu ki beri ba pendik ini helentik ke ni claim mention yano ni claim mention ki seng balang ya kita ki ek baro ni kuat ban ya solve no ini ke problem ni kuat ban ni trilang baki lada kitu ki seng balang ki desi sha ki beri ki bape ya kazai penriu jongi corporate
bat ni ro ledangi siam ke jing selenti ke bajengai ngin information ki pe ni kalong ngi kumne dei te hakan ni ndon te kata ka jing understanding halenti kam tam habangi le lenti format ke siam jing mo ar baji lai baji passenger ro ledaki le be kumne ki passenger ki ba wan na bar state ki ba biang ki kot kisla kimno shu ban te haba kimno shu ban niru ka kamai jong ikam down te to nitip hoy ni ki jai benru ki barit pai te nalor ba kito ki passenger ki ba ni carry bag ki vehicle jong ima ki la biang lu ki documents te ni sia lu ngo kain ba ni ba travel la kum tengkar pat ki kwa ban sim nangi sim kabu nangi kita te ni sia hap kain mo ni nagaleng association ngakwa beng ban sa sisen haba ki sabat ki driver jongi kintip baki de kiseng bhalang ne ki ema ngintip sisa ki driver jongi bape kintip ada ki keli ro kim not iban yatho kito gi bru bangi de kunta bangi de nakata ya ka to ko por bangi file ka complain ro mi claim tip baki de kiseng bhalang hoy sisa nga ajing ro kiseng bhalang ki batri sistem na border ki ba check ki court kisla jong ki we bat ki mender mo ki bawan sini ngasnyo aingu yaki. I appreciate a lot for them. So because they always do a good job for us, because they save us in the border here and there. They try to cooperate with the police station and everything. I like it. So tangba katu complain bangi ai sya police PS nompo katu complain intip baki de kiseng bhalang. Te endala po hang tu teng yo ipat de penban kiseng bhalang. Te hakatu ko por bangi ai ya ka complain FIR te ngintip baki de kiseng balang te misnya lengok mo endala tip ngidang mut baki de kinong te baki de kinong prediction ti sukai mo te endala poi pat ang to plank ngila yo kubor pat baki de kiseng balang baki don lang baki ka han ada gato HANYM bat itu te misnya lengok ke te hakatu ka rukom ngintua ban senyo si ya kiseng balang ya kiwe kiseng mo ni claim da don kata kajing mut sniu you know ni kwa baik ban penyai ya kaninga kam kajong da smoothly and in a very clean and clear kenang baki hoi bat ke safety kenang baki driver jong kiro kin singai di passenger ki bawan bat ngiro kin singai hoi la da don kata kajing siu haget lani ha kata te da ka kendan da ka angin siawe tang baban simbi ain selenti nin da sai hapman Mentah sengi ngayeng na benta jongi ki para driver na keren katukane sapang kajing jongi ki para driver agapor bangi returning sene bankit ki passenger por bakit ki passenger ilapoy hang tu ha checket ha anti infiltration checkpoint baniket kila check ki passenger jongi tangba kidon ki passenger ki biangkot ki pas ki yo rung chane ha po jela jongi don ki biangkot ro ki apen phai ki to ki ba biangkot nakaliang jongi ki driver ro ngi akplay ya ki sen bhalang ki ba trehok but komjor ro ya ki police ki ba trehok ya kene kam te nakaliang jongi ki driver andangi lalai nang to nakit don ro katogane ki basim kabu ki boden yangi naden anda poi setha bakanja ki cross ro yangi ki kren ki check ki passenger ki page don ki passenger ro biangkot ki ongbej mbiang ngane kot ki hablai phai nakata kadau ki ongbej don ki basim kabu ro ki ong hap fine kata ngimbu re mangi de maki ke ki bu bai kata Henry porba barkum tu ngia keren ro kiong pinai keren ra pimtib ra yakan ai te nang tapat andala lesha police station ro ki police ro la debe keren nang tu kiong yakin gi barjela bawan hang ne ngi la deb sia ke korisla ro biang tegini khar ki lak ban rom cha poste jonge nang ta kisim ka bube kiong be ha biang ko so hab lek phano ya ku fain ro ha fain be tenang ta ngisnyo lungo ba
katupor ba nadebo ya gani ka FR ki pulis sa Trestom kilayo bat ya gini iba sim kabu ngimti bra katupor ba kibar kidai kiseng balang andrai marsumi gato ga news ngiyo iba kidai kiseng balang te ngim kuno ra gino kiseng balang andrai kini giba sim kabu gumne te ngin akti no syagai Adin siam jangan ada sini, tidak berniket, itu dah polis panjur dah pelaj dah ket itu pelaj lagi, pada tu ni lagi senang pok sudah lagi, poha tu samlam, anu kalau senang samlam, apa samlam tu sahabat itu ar terima, so sandali, itu gini ada orang itu pasang cara yang punya itu berubah bat itu kiri. Itu buat pemihar itu baru saat terak tu baru lah duk kejat lah kan ceng nang ni tu passenger lah ambai dengar itu terak passenger dengar terak we lah duk kejat lah kan je ni duk ceng lebuk hostel se betani nampak ngah lebuk yang beti mulak ban tu betani nampak tu tengah ya baik situ saya ni krim. Ada sih orang dia lah sini krim eh. Saya lebuk bengah sini krim. Jangan baik keri lah. Duk entah lah pat yuk re. Itu bro ngal tang you rai itu bro. Orang dia lek kelas dah. Keriban terak itu bro. Ya. Bahak benar itu orang kuat lah pelaj atau kuat ilah dah slip lang tu dah bernikit. Slip berot lah ID Aadhaar lah biang berot. Kuat sudah libarkat lah biang. Ada pas tu dah libar ket tu. Libar tu dah bernikit. Lah pas tu dah orang di lah biang tinggal lek. Tapi tu gila bat lah caklam dia se nampak. Bat satu se samlam. Cepat kenjak tu. Sau juga kalau buil ke barang ini wah ujar atau apa ceki wan gui kari terak pas jama yak mo imtib ada sebuah hostel bu jing air hadu kata nah yu state go khen jak brom swa ko wala sakno mikhalaya wa ang bai bor gide gi dipedik mo layuan ni bro temut idong la ja basket mana pojta ila boy kami jing air kamu sna ya saya temut imhau jadi di seman kerpat le gini wapak ni itu jadi sengaja kita barang ini wajib passenger kiri dari lai cak no ya gari yang ini dari barang ini kerpat ia di department fair kamjuk di infiltration dari polis station mo di Lugunu district uhim kia lagi yuk lagi ini cak yubeng dari barang ini dan cak lah cek dia tahu gate impair ipiang ni lagi passenger imbak kali dia lembiang kot itu pendong impair kata di gerpat itu lengar man ko sagi workshop gari yang tu lah orang baik imbak kali ni bro imnut bak kali yang lembiang kot besar dong kisah kamu kido ibru apiang kalau lembiang kot Islam ile you macam juga kita barang isolasi sekian tu kita cek le untuk harga tahu biang, yang MLI caklu MLI storing, baik passenger ni member gila, akak penihir gila gari cak terak, mud, lek dia sekemat ikerpat juri ya ke department, bah baik yo sei, gila baru kamai, imjak buat kamai mah, saya yarap gay, yo kamtam polis department gua embor, lagi ke MD gua gila hajar kima. Ikerpat di polis ni gini dulu ki sen balang ni gini dulu ki mau alhamdulillah ikut Islam passenger ni yang mau di stop ni man polis department nak kamtam uyarap ni so jingak kita barang ni kita khusus